Mai tahu nggak? Itende ma desa lumut, nde marevas, nde mawakang agu kolong. Mai sama lain, nai canggit pilih anak itehi Maximus Mujara pone nomor 1. Ataku caun landu ce desa lumuto. Mai tahu nggak? Anak te Maximus Mujara one nomor 1.
Ade Maksi Mujarab Yone nomor satu mai tante Ade Maksi Mujarab Ku caun landu mai tante Nai nai damiga Nai nai damiga Maksi Mujarab kali naik Kue mangat yon yon naik